Hello, what's up, my people? It's your boy DJ Lex. This Saturday, I'll be performing live in Germany, Hanover. Me and my other brother, Bruce Melodie, we're taking the city down. Tell a friend to tell a friend. Beautiful ladies, handsome boys, pull up on us. DJ Lex to the sky. Oh, you guys, my people, my brother. Suje kandi mwifurije kugubwa neza. Wihebeye Iwacu Bliss. Wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. I promise ko nazawema kubagezaho amakuru azaba agizweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezamire kamakuru yacu tutatangiriye ku mugane Burayi ni mu gihugu cya Germany, ariya mu mujyi wa Hanover, ari umusore w'umunyarwanda. Amazina ye yitwa Iwacu Bliss, yavutse mu mwaka w'igihumbi 1992. Bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iwacu Bliss yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie kuri uyu munsi areye ku mugabane w'Uburayi hari mu mujyi wa Hanover mu gihugu cy'Ubudage mu kijyanye no kwamamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga. Urugendo yatangiye tariki 7 z'ukwa gatanu mwaka 2022 mu gitaramo cya mbere yakoreye ku mugabane w'Uburayi hariya mu gihugu cya Norvège mu mujyi wa Oslo aho yari kumwe n'Intore Masamba. Bruce Melodie tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2022 urugendo rwo kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga yarukomereje muri Sweden. Tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2022 haciyemo umunsi umwe gusa kugira Bruce Melodie ave mu gihugu cya Sweden yerekeze mu Bubiligi, aho yaje gukorera igitaramo ari kumwe n'uwitwa King Kivumbi, umwe mu basore bahagaze neza mu muziki w'u Rwanda kuri uyu munsi. Icyo gitaramo Bruce Melodie yakoreye mu gihugu cy'Ububiligi ni kimwe mu bitaramo byagenze neza cyane, ariko Bruce Melodie tariki 28 z'ukwa gatanu mwaka 2022 yari ategerejwe irire mu gihugu cy'Ubufaransa. Abapapa, abasore, abakobwa, abana, buri wese yari yabukereye kuri uyu munsi tariki 28, ni ukuvuga ngo hari kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Kuri uyu munsi ni tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022. Bruce Melodie igitangaza ategerejwe n'imbaga nyamwinshi hari mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hanover ku gitaramo ari buze gukora mu kanya ku isaha 12 kiri buze kurangira bitinze. Bruce Melodie urugendo rwo kwamamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga yarutangiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu bitewe n'ibitaramo bigiye bitandukanye yagiye akora mu kwa kane. Navuga nk'igitaramo yakoreye i Goma, aza kuva i Goma yerekeza mu gihugu cya Uganda yakirwa na bimwe mu byamamare bigiye bitandukanye nka Baby Cool, Fake Fameka, B2C. Bruce Melodie nyuma yo kwishimirwa n'abantu batuye mu gihugu cya Uganda ndetse n'abastari bara muri Uganda, biratangaje kumva ko kuri uyu munsi umuhanzi wo muri Uganda ashobora gupostinga ari kwenjoyinga indirimbo Caterpillar ya Bruce Melodie. Ureka ibi byagacitse bya The Ben wagiye mu gihugu cya Uganda bakazana bagategura abakobwa bakabazana ku kibuga cy'indege ngo yakiriwe nka perezida, ubundi bitangazamakuru byano mu gihugu cy'u Rwanda bagatangira gukurira iminzani ngo The Ben ngo yakunzwe ngo mu gihugu cya Uganda kurusha Eddy Kenzo. Ni ibintu bitagereranywa, ntabwo wajya gufata umuhanzi ufite profile nk'iya Eddy Kenzo ujye kumugiranya na The Ben. Eddy Kenzo urwego uriho mu mwaka w'2009 Eddy Kenzo yasohoye indirimbo yitwa Stamina iza gukundwa muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Eddy Kenzo ni yasohoye indirimbo Maria Rosa, ni iyihe ndirimbo The Ben yigize asohora igakundwa cyane muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange nk'indirimbo yitwa Maria Rosa? Ni iyihe ndirimbo Eddy Kenzo witwa The Ben aherutse gusohora igatrendinga muri Afurika nk'indirimbo yitwa Weekend? Eddy Kenzo n'umuhanzi uri hejuru. Eddy Kenzo yaje gukora indirimbo na Bruce Melodie yitwa Nyora. Kuri uyu munsi iyi ndirimbo imaze kurega n'abagera kuri 1,315,000 ku rubuga rwa YouTube. Ni imwe mu ndirimbo zikomeje gukora amateka hariya mu gihugu cya Uganda. Ariko none ntiwakwirengagiza ko Bruce Melodie afite indi ndirimbo yakoranye n'abitwa B2C, Kampala Boys, nabo ni bamwe mu bahanzi bakomeye hariya mu gihugu cya Uganda mu mujyi w'i Kampala. Bruce Melodie yaragiye yikeza muri Kenya kuri kitwa Meddy, tuwazenguruka buri gitangazamakuru cyose cyariya muri Kenya. Ninde munyarwanda wigeze ukora iki kintu? Ninde munyarwanda wagiye muri Kenya kakirwa na Bemisoro barizwa mu itsinda rya Sauti Sol? Ninde muhanzi w'umunyarwanda wagiye muri Conk Studio? Ninde muhanzi w'umunyarwanda wakoranye indirimbo na Calligraphy Jones, umwe mu baraperi bakomeye cyane hano muri Afurika? Navuga ko ugiye gukora top 10 y'abahanzi y'abaraperi bakomeye muri Afurika, Calligraphy Jones yaza muri batatu ba mbere bari kuri hit mu kuri uyu munsi. Bruce Melodie undibaza umunsi azashyira hanze indirimbo yakoranye na Omari, abangabo mugereranya nabo bahanzi bano mu gihugu cy'u Rwanda bazavuga iki? Umuhanzi yasohoye indirimbo yakoranye na Ruga
umwe mu banya-Nigeria bafite hit yo ku rwego rwo hejuru kuri uyu munsi. Umunsi Bruce Melodie yashyize indirimbo hanze yakoranye na Koffi Olomide, umunsi yashyize indirimbo hanze yakoranye na Inosbi. Ubundi ikintu Bruce Melodie ari gukora kuri uyu munsi, ari gutanga ibikorwa akareka amagambo. Bruce Melodie kuri uyu munsi yari yiteguye hariya mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Germany. Buri muntu wese yiteguye iki gitaramo cy'uyu muhanzi w'igitangaza, dore ko ashobora no kuza kuronshinga indirimbo yitwa Alice yakoranye na Inosbi, ikaza kurara igeze hanze ku rubuga rwa YouTube. Bruce Melodie ibintu ari gukora kuri uyu munsi navuga ko ari bimwe mu bintu by'inkingi za mwamba bishobora kuzatanga icyizere mu gihe kiri imbere, icyizere mu myaka iri imbere, kandi bigaha motivation n'abanzi bakizamuka. Kuri uyu munsi Bruce Melodie araza gukora igitaramo hariya mu mujyi wa Hanover mu gihugu cy'Ubudage, kimwe mu bintu bikomeje kuzamura perifere y'uyu muhanzi. Buri muntu wese yagiraga ubwoba akibaza ngo ese ko Meddy aretse kuririmba injyana ya sekira akaba agiye muri gospel, ntabwo bizatanga icyuho ku muziki w'u Rwanda. Ariko niba Bruce Melodie kuri uyu munsi ari umuhanzi ushobora gukora media tour muri Kenya, akajya muri Uganda akakirwa ku rwego ruri hejuru, akajya muri Tanzania akakirwa, akajya ku mugani burayi agakora European tour, nawe ni umwe mu bahanzi bazabera role model abahanzi bakiri kuzamuka, kandi bikazatanga icyizere ntihagire icyuho na kimwe kigaragara mu muziki w'u Rwanda, kuko n'ubundi byo Meddy yashoboraga gukora kuri uyu munsi Bruce Melodie ari kubikora. Les amis, Bruce Melodie kuri uyu munsi tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 mu kanya gato cyane akaba agomba kuza gutaramira abantu batuye mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hanover. Les amis, ndagushimiye wese mu kudukurikirana, gura tike yawe hakiri kare niba uri mu gihugu cy'Ubudage, ince zose waba uturukamo z'isi, waba uturuka mu Burundi, muri Kenya, muri Tanzania, mu Rwanda ndetse no muri Tanzania, wagura tike ubundi ukaza enjoying igitangaza mu bitangaza. Les amis, ndagushimiye wese mu kudukurikirana, ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabima kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Ndi Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media kugira tujye dukomeza kubana. See you, love you guys.